Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan miyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan ang Banet at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagtalakak itimay sa agayam ngam tinraydor nak. Kat jakpulos ni namnama. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Banet. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kumusta ka matandita, Paulo? Okay, Aklang. Excited ako na iti umadanin na panagawid ko, love. Sika, kumusta ka matan? Okay, aklang, love. Padpadanak akanayon ti panagawid mo. Talaga? Siguro, kailiw na ko na niya. Siyempre, Apay sika, saan ka mailiw kanya? Apay ki dinasaan. Awan ti aldaw asaan ka akailiw. Basta tiin ka rin kanyak, Saan kan nga agsubli dita abroad into nagawid kan? Wen ka di, saan ka madaragan? Agpatpatak dira ko niti computer shop ko dita. Tapno sana na masapol nga agsublyag pa di ka abroad. Nasayat mat no kasta, Talaga alipatan ka no agsubli ka pa dita abroad. Sika talaga. Agpasugnod ka man na kunak. Nulakit di tanaganar to ti patpatagder ko a computer shop. Ikalay sa akan tumatan. Agpaiso? Wen. Ngam kasapulan nga adda naganar ang negosyo ta. Iti kasta. Addan tumaaramat ta karagiti agbalin nga anak ta. Ala, urayak adumteng dayta ka nito, Paulo. Aywan gayam. Amang ano adam amum amamalin ko nga ala na kadwag to iti computer shop ni patpatakder ko. Jay adam mo na may papaniti computer. Ken di mapagtal ka na kadwa. Sika kuma ngam amok asaan mo akayat nga ibatan tayo pwestom. Talaga uray kaskasano, kumitkita mo to'y pwestok. Alabay ibirukan ka iti mabalin akadwam nga adam mo na iti computer. Anya ti aramidam dito Long time no see Saan mo ako na gumatang ka iti lakok a beauty products? Al kunamlatan kanyak. Amumit adyak kaya ti al mga awag mo kanyak. Kan ano ako mamit dagitan lakom a beauty products. Agpakababae kakit di. Iti day ta kinapintas mo. Saan abagay kan ka tagtumbo-tumboy? Anya saan abagay nga ibagbagam dita? No apay kat ngamin asaan nak akinayat idi. Data ko mati agbagay. Addan ka ayan ayat ko anya. Anya? Asinong? Iyam amumit Awan ditoy. Ada ija abroad. Ngam, umadanin ti panagawid na. Kat sika, apay nakapasyar ka, anya ti kasapulam. Agsapsapulak nga rod iti trabaho. Apay, awan man ang trabaho? Ay, awan nga rod. Ang mga naadda mo amabalin ko asarkan. Saan ka di nalaing ka iti computer? At damat basit, apay ka di. Si kalaangan ti i-recomendak akadwa ni Paulo iti computer shop na. Sino ang Paulo? Ti boyfriend ko. Agpatpatakdar iti computer shop na. Kat agbirbirok iti kadwa na ang mapagtalkan. Alam, uray siyak nga rodan. Kaano ti sasangpit ni Paulo, Banet? Apay matanadamag yu, tatang. Saan ka day akadagituya inti sasangpit na? Wen, tatang. Santo ka din nga agsublay? Day tamat titulagan may tatang. Kahit awan pa'y plano yaw nga kalaysa. Kunamat ni Paulo, ano naganar tulakit di tipat-patakder na negosyo na. Agkalaysa kaminton. Nasayaat nga rod no kasta, tanay. Bumakait kan lumakay kayawn. Wen, tatang. Saan kayo ang madanagan? Ibagam laang no kano sumangpat ni Paulo. Sumurutak mat iti airport, numapan mo sabtan. Sige, halay ka. Ay, nitom nga ta. Awan to nga ta ti biyahe na. Taiso ti pagluganan ta mapan mangsukon kini Paulo. Kasaom Tapno saan ton nga agbiyahe iti daytang aldaw. Kasaokpay ni Paulo.
Ibagak anitom ti arkilaan tayo. Siguro. Excited ka na makita ti boyfriend mo, anya. Siyempre si Kama matisan mo ang nakikita ti boyfriend mo iti 2 taon. Siguro. Talaga ada kayong tiyagkagasatan niya. Naging nadayo kayo iti 2 atawan. Ngam talaga natibgar ti relasyon nyo. Siyempre Jack to isukat ni Paulo iti oray asino. Imbag matasinong batam ti awag ko, Paulo. Apay, atay bagam? Kayat ko lang nga ibaga akasaok ni Tom. Taisunto ti pagluganan mi amang sukon kan ka. Awan pa'y ka diti nakasaom a pagluganan tayo? Awan pa'y. Apay mo tanitom ti kayat mapagluganan tayo. Amom ka di nga damadmadlaw ko kinkwana. Ha? Anya ti madmadlaw mo? Kasla kursunada na ka. Sika talaga. Agsilselos ka di? No saan mo akayat? Di saan nga iso ti pagluganan tayo? Ang angawin ka lang. Sige, sikalatan ti makam mo. Okay lang mat ni Tom. At least mo tayo. Sige nga, Rod. Ni Tom tulatan ti pagluganan tayo. Okay, awan problema. Sikalatan ti makam mo. O sige nga, Rod. Dayjay lang ti ibagak. Bye. Bakante ka kadi iti petsa 25 ita bulan? Wen, apay ka di. Agawid din ni Paulo? Wen, sika kumati pagluganan mi. Sige, awan problema. Anyang oras? 5:00 iti malam nga grubwat tayo. O sige, asino ti kadwata? Nilay ka. Sika ada kayat mo ay surot. Mabalin latamat. Awan, asino kumangay? Girlfriend. Awan. Apay nga ginggay, takitawan pa'y kayan nayat mo. Gaputa damot na ayatan ti babae a kursunadak ko ma. Ha? Asino tayo ta babae? Saanan arumbang amamwa. Sa dinugayam ti pagkikitaan tayo. Umay kalatan ija balay. Ija ti pagrubwatan mi kanilay ka. O sige nga, Rod. Nalpas matgaya man to ipatpatakdar mo a computer shop mo. Kumpleto pa'y amin na nakagamitan. Well, mabalin kong timang lukat anytime akayat ko. Kasano? Anda ka din na biro ka mo na mabalin na kaduak? Adda, ni Alma, ngam tumboy dayjay. Sigurado ka mapagtalkan? Wen, nabayagan nga amok dayjay. Kaasimat, awan trabaho na. Alang Rod, awaga mo, takayat ko ama mo. Hello, Alma. Sa dino ti ayan mo? Adak, dito'y balay. Apay ka di. Umay ka dito'y balay. Simbang patan ti boyfriend ko, kat kayat nakaama ka sao. Awan ka di pa'y trabahom? Awan pa'y. Uraya nga rod ti kinunam at trabaho. Maalang nga rod, umay ka, itamat laang. Sige nga rod, nagrubwat akon. Sige, urayan da ka dito'y balay. Bye! Paulo, iso ni Alma. Alma, iso ti boyfriend ko. Awagan naklatan iti al, pare. Sige, iso ti kunam. Willing ka kadimat lang agtrabaho iti computer shop ko? Wen pare, awan ngamin trabaho. Alang nga Rod, manglukata ko nitong bigat. Isumot ng ti sasarak mo. Minimum ti sweldo, mabayadan ti overtime mo. Agyaman ak pare. Awan na nyaman na. Katnam na anasaya at ti trabaho mo. O, kumusta ni Alma? Amo na kadimat lang ti araramidan na. Awan ma. Awan makunakin ko na. Iso na lang ta kanayo na maladaw. Kasano? Medyo adayo ti balay da. Kanayo na matraffic. Kasta ka di? Kat kumusta ngay mati shop mo? Okay lang, Mad. Asidag ngamin iti pagadalan. Iso nga adulat ti umay nga estudyante. Ay kat nasaya at mat nga rod no kasta. Panagkunak banet. Pagtulagan tan ti kasarta. Agpaiso?
Sige, sikat ti makam mo. Oh, apay nga da ka dito eh. Ada ibagam? Nagrikip kayo ka din ni J-Shop? Adda pa'y ijay ni Paulo. Imuna aklang anagawid. Tatalaga akayat ka makasarita. Anya ti ibagam? Mabainak ngamin kin ni Paulo. Isuasikan ti kayat ko apang ibagan. Anya ngamin dayta? Addamat kwarto kan si RJ Computer Shop. Manumat amat maturog ni Paulo ijay. Ama numabalin asya kung ti agyan ijay. Tapno sa anak akanayon amaladaw. Ag-stay in ti kayat ko asawan. Ha? Kayat nga ta ni Paulo? Iso nga ron asika ti makisaw. Tabarang umanugot. Sayang pa'y ti pasahik itinal daw. Sige, padasak akasaw ni Paulo. Agyaman akbanet. Talaga ang mapangnamnamaan ka agayang. Anya, nga banet. Pagturturugak da di a kwarto, no kasta sa anak ka makaawid. Sagpaminsan ka maturog ijay. Palubusa mo ni Alma amaturog ijay. Ang mga nusan pa'y amakaanos iti trabaho na kat umikat. Narigat ti agsapol iti mapagtal ka na kadwa. Sika talaga. Mas importantin samatan kan kada di atumboy ngam siya. Saan mo't nga iti kasta, Ngam siyempre, pampanunutat mo't lang ti pagsayaatan ti kadwa mi J-Shop mo. Tapno bumayag kan ka ni Alma. Sige, alaman langan. No isuti ko nam, di iso. Oh, sikamot gayam lay ka. Adagatangam? Wan, amumatan ti produkto nga usarak. Ikan nak iti one set. Okay, mabit lang. Adtoy. Wan gayam. Nasigid mo't gayam da Paulo, kanti katalak na. Ha? Tapay matan ako naman nasingad da. Wan tanakitak amang manganda iti restaurant, iti Kalman. Anya nga oras? Nag-close siguro ti shop ni Paulo, iti kasdi nga oras. Nasayaat mo't. Amo ni Paulo nga aywanan ti trabahador na, tapno bumayag kan kwa na. Ato iti bayad ko. Sige, inakon ha. Agdardarasak ngamin. Apay ngay tatang. Kasla nang paliw matan kanyak ni Paulo. Saan matunay yun nga agtitext? Sana pa yan adakdakamatan ti may papaniti pa nagkasarmi. Anya, o di si ka ngamin ti mang text ken kwa na, ang mga nubisi mait. Saan nakaamasango nga i-text? Saan matasigod akas jay tata? Nasaysayat no kasarita manak ka o. No saan nga text o di si kan ti mang text ken kwa na. Ala tata, i-text ko. Ibagang akayat ko akasaw may papan iti panagkalay sa amin. Anya ka diti mapaspasamak, Paulo. Apay asan ka matan nga agparparik na kanyak. Ada ka di parikot? Banet, adda basol ko ken ka. Kat, jak amo no kasano asanguan da iti aparikot. Anya dayta. Anya ti ko nam abasol mo kanyak. Pakawanan na ko ma. Saan ka maawatan? Anya ka diti basol nga ibagbagam. Kuha. Masikog ni Alma kat siyak ti ama. Anya? Seryoso ka ka di iti dayta nga ibagbagam, Paulo? Panag ko ng panikat, ang angaw lang na tanay bagak. Apay, Paulo. Tumboy ni Alma. Agpada kami anabartak iti day di aguntaway. Kat naturog ak iti siya. Anya? Kasano akitan? Anya ti ko na ni Alma? Maaramid ti rumbang banet. Ikasar ko ni Alma. Anya? Kayat ni Alma ti makikalay sa ken ka? Wan. Saan? Saan na mabalin? Kasaritak ni Alma. Saan nyo mabalin nga ramidan kanyak ni Kastoy? Data ti agayan ayat, Paulo. Pasensyakan panet. Nga masapol nga itakder ko ti dayaw ni Alma. Kayat ko ang makasarita ni Alma.
Kunak man no tumboy ka. Apay ang nagpasikog ka ni Paulo. Pasensya kan, Banet. Pakawanin na ko, ma. Ngamnas kan atakdaran ni Paulo ti sikuk. Traidor ka. Inagaw mo ti kaayan ayat ko. Apay ang naramid mo kanyak ti kastoy, Alma. Jakmat nagayatan da ito eh. Ngam napasamak ajak ni namna ama. Kat, babain ti riknam kasta. Agayat kan iti kaayan ayat ko. Pakawanan nak, Banet. Ngam kasta nga agpaiso ti riknat. Ayop ka! Huston, Banet. Ang umat ngagdadagsanak. Ang mga noan niya pa'y ti mapasamak itin inaon. Awan bibiyang ko! Apay, Alma. Apay, anaramid yung kanyak ti kastoy. Sigurado ka naragsak ka lang ang nakikalay sa kanya? Siya kung ti kararagsakan a babae anay kalay sa Tom. Sigurado ka nalipata mo ni Paulo? Anya ka kadi. Dakkelan ti anak da ka ni Alma. Manipod imanugot ang anagbalin ani ng ti anak da. Napakawan ko idan. Kan nalipatak mata ni Paulo. Talaga siguro si kati para kanya, Banet. Kat si kamat ti para kanya, Tom. Nalipatak nga ron ni Paulo, kat naragsakak itan iti sidong ni Tom, Mr. Lonely. Kat inamin kanyak ni Tom, asak idi ti babae adakdakamatin na akursunada na, ngam addan kaayan-ayat na. Tuy pagayam mo, Banet. Agyaman pagayam Banet, iti dayto apakasaritaam, kat ti makunak, saan nga agnanayon analidem ti lubong ti may sa tao. Dumteng tulat ta ti kanito nga agranyag ti lubong na. Ket kasta ti napasamak ken ka. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti pannakay drama ti pakasaritaan ni Banet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Computer Recording Technician, Leonard Ributaso. Kan musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.